नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बार बार चत मे कर नसीहत मगर अड़ वन यम गई सानी योतुम हद न ठेक रोटमुत अड़ो ठेक सानी यो तुहन क्या कत कर दपान यम गई गुस्ताख सह सारनी हूं मुसलमान तमिस वली खुदा शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह यह कुन अलग जमात कि यह बुजुर्ग यह बुजुर्ग यह सारनी हूं इत सन जामिया मस्जिद यह सारनी इत मस्जिद सारनी तथ बुजुर्गान दीन सारनी अकिस जमात ठेक तिहुद अगर कर गुस्ताखी यह सानिस बुजुर्गस सह गुस्ताखी मगर ये बगर अमज कड़ित इन बुजुर्ग इन तिहद शायद बुजुर्ग मे वन रात जुमास पे गो सान बुजुर्ग ये पढ़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुन सह नमाजन रफुल यदन कर कायल आमीन बिलजहर कर कायल वन वनो सह सोन बुजुर्ग यह मानन मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह बाकी बुजुर्गान दीन यमन सह रिश्त यमन सतन गुस्ताखी कर सह गुस्ताखी बहरहाल शेख नूरुद्दीन करन बयान रहमतुल्लाह अलैह दपन कैंसन कबन छे पोज जन शेरे कैंसन कबन छे सियाचा केंगल साहिबो चाने वीरे केंगल जेरे अक गुमरा अम्मा बादु या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा अला व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बादु यक़ूलुल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرفنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. या इलाही रश्त से ईमान सोन. या इलाही रश्त से ईमान सोन. Zanun çuka nafa noksan son. Zanun çuka nafa noksan son. बेतलब छा सारी नई रहमत वसान. बेतलब छा सारी नई रहमत वसान.
سرگچا آ گئے رحمان سون تیوت سرگچا آ گئے رحمان سون رازقا بے انتہا نعمت دژات رازقا بے انتہا نعمت دژات گوٚژھ ژےٚ پتہٕ آسُن فدا زو جان سون گوٚژھ ژےٚ پتہٕ آسُن فدا زو جان سون یا الہی کر کرم نت کیا بنم یا الہی کر کرم نت کیا بنم گوٚژھ بنون مومن اندری شیطان سون گوٚژھ بنون مومن اندری شیطان سون زانون چھُکھ ژٕے نفع نۄقصان سون واجب الاحترام ذمہ داران تحصیل مٹن ذمہ داران معزز سامعین کرام ابتدا سندر ساری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود السلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان اللہ تعالی سندس گھرس اندر جمع گژھنس اندر مدعا تو مقصد رضی گوٚژھ گژھُن پروردگار بیٚیہِ گوٚژھ سانٮ۪ن گۄنہن مغفرت کرُن پروردگار سانن عیبن گوٚژھ پردٕ پوشی کرُن پروردگار سٲنۍ ہم غم پریشانی گوٚژھ دوٗر کرُن پروردگار آمین یا رب العالمین مسلمانو یہ دنیا چھُ عارضی دنیا اندر ین پتن چھِ أکِس مسلمانس ذمہ داری یہ بنہِ تمہِ چیز خاطر تیاری کرن وول یتھ سۭتۍ أمِس پگاہ چھُ ملاقات کرُن یہ دنیا چھُ متاع القلیل متاع الغرور لو كان دنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد اگر دنیا بقا آسہا دنیا پوشون آسہا دنیا وفاداری کٲنٛسہِ کرِہا تیٚلہِ گوٚژھ دنیا پوشن کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد میں ناز چھے نہٕ ژےٚ برونٛٹھ کٲنٛسہِ بشرس ہمیشگی دِژمٕے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی یُس تہِ یتھ دنیاہس اندر آو تٔمِس چھُ نیرُن قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ییٚمہِ موتہٕ نِش یِم ژلن وٲلۍ چھِ بنان یِمن حظ چھُ تتھ موتس سۭتۍ ضروٗر ملاقات بلکہ قرآن کرن بیان ولو کان فی بروج مشیدہ اگر یہ مضبوط کلن اندر تہِ ژورِ روزن توتہِ چھُ یِمن موتس سۭتۍ ملاقات یہ چھِ حقیقت اکھ یہ چھُ قانوٗنی قدرت اکھ سُہ امیر ٲسِن غریب ٲسِن لۄکُٹ ٲسِن بوٚڑ ٲسِن بہرحال چھُ موتس سۭتۍ ملاقات کرُن
ون یہ چیز ست ملاقات کرن ات چارہ کان ات چارہ کان یہ فیس کرن ون کیا مدا ون کیا ہیک انسان کرت کان سامان تیار یم ست ات ستن رت پٹ میں ملاقات تت قرآن کرن پانے بیان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کھوزو پروردگارس ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرزن مگر یل مرک مرز مسلمان یل ون مرخ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں یہ پل کر یہ ما چھ میں معلوم اگر انسانس پتہ آسی میں 30 وری تو کستان دو 50 وری تو کستان دو 60 وری تو کستان دو کڑن تمن دون بیہمو مسجد مزی کرو زار پارا چھ دو سجدس مزی ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تی یہ تو ات مزنی سجدس مزی مگر یہ چھن معلوم یہ چھ پنس علمس اندر تھومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے چھ ون سجیشن علماء کرام دیون مفسرین عظام دیون دپن ون چھ معاملہ تیل چھ پرت کان پنن شاہ زان یہ چھ آخری شاہ پرت کان پنن نماز زان یہ چھ میں آخری نماز تیل چھ ممکن چون اس اختتام گسی یہ گس کت پٹ رس پٹ نت اگر ژ غافل رود دپت ول ون چھ سہل ون چھس بہ 30 وہر یہ میں گس تہ گس خوش تی کر تیل چھ پائی تیل کت حالتس اندر یہ موت اگر یہ یت کش اندر رود نا پائی چھن یہ شہما اس سو شاہ یہ تیل ات شاہس گیون بوزن یہ تیل ات شاہس ریکارڈ بوزن یہ تیل ات شاہس سود خار آسن یہ تیل ات شاہس رشوت کھین یہ تیل ات شاہس بدکاری کرن یہ تیل ات شاہس شراب تو چرس چین نا امس معلوم مے ام پتن یہ دنیا کنزن دپو یہ چھ آخری نماز پڑھ سا یہ نماز من چھ ام پت مارون یہ کیا کرے امس نماز انداز کیا آسے اور ام پتن کس کیفیت آسے امس نماز ام پت کیا کیفیت آسے امس اکہ منٹ چھ بی نماز پت سلام پت آسے یہ کیفیت گئی زندگی بھر آسن تیل چھ ممکن ولا تموتن الا وانتم کیا کرز مرنس تو مرنن وقانن گو کمن بانن چھانگر کرت پون زن ژمد گو نین بانن گو وان وانن فالو یہ موتک سہرٹن کھاسن تا آمن یہ خالی کرن شہرن تا گامن یہ چھ تھومت حضرت ذوالجلالن خدائے لا یزالن تا بے مثال اترائین اوی کرن قرآن مجید بیان چت میں پروردگار عالمین چتس پاون چت میں از برون 1450 وری آیت مبارک نازل گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا ایمانا والو اتقوا اللہ خوزو پروردگارس ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دیجو نظر پنس نام اعمالس پنس ذات راہس میں چھا پگا خطر تیاری روب چھ آز برونٹ 1450 وری دپن پگہ خاطر چھیا پگہ دپن صبح ونان عربی پہ گد ونان کت صبحس گد ونان کت پگہ صبحس روب دپن آز برونٹ 1450 وری صبح خاطر چھیا پگہ خاطر چھیا پگہ خاطر چھیا تیاری یل ون آز تہ وچھو اس دپن نہ ون چھن کتھے ون چھن نا بے ون لکٹ 30 ون چھن پائی ون کوتا رب دپن 1450 وری برون پگہ خاطر چھیا تیاری پگہ دپت گو موت خاطر چھیا تیاری قبر خاطر چھیا تیاری محشر خاطر چھیا تیاری چچھیا نام اعمال سندر کین زادیا کرمت جمع کنا مسلمان بایا مٹن سند روزن والا رامپور سند روزن والا کیربل سند روزن والا میانی جوان میون یہ چک اسلام آباد نیارن تو 3 لٹ چک چندس نظر دیون میں چھا کرائی یہ چک معمولی سیر تام ختم 4 لٹ چک چندس نظر دیون کرائی چھما برابر زاجرہ چھما چندس یلی من زیور تو کروڑ سفر آس
امہ خاطر چھیا تیاری زاندس تھا نام اعمالس نظرا ابزس دنیاس موبر یستی بچھئی تڑ تکٹ شنواو شیخ نور الدین رحمت اللہ یہ کوشر پر سمجھاو دپن ابزس دنیاس موبر یستی بچھئی تڑ تکٹ شنواو نشکوڑ شڑ باز بر نہیں استی یس کری گنگل تو سوئی کری کراو دس تھا زان نظرہ زان وچمت پنیس نام اعمالس نظرہ ترمز دپک ناز میں کچھ میں معلوم کس دی نظرہ قرآن مجید مصراو سورہ قیامت سند رب کرن بیان دپن بل الانسان علی نفسی بصیرہ پرت کان انسان یس دنیا سندر یمس پنس پانس پر پنس وجودس پر پور نظر ولو القا معذرا اگر تو دنیا کۭژاہ تہِ معذرت کرت اگر تو دنیا نزدیک کوتاہ تہِ نیک آسک رُت آسک ہُہ آسک یہِ آسک مگر پنس پانس نش چھپت چھُکھ نہٕ ژےٚ معلوم میں کیا کوٚر آز دۄہس نماز کۭژاہ پرم نماز پرم سارے ذکر آز قور کورما کن میں کمائے آز دۄہس گۄناہ کن میں کمائے ثواب بل الانسان علی نفسی بصیرہ پرت کا انسان چھ پنس نفسس نش واقف میں کیا کوٚر دۄہس ژےٚ دِژتھا نظر کُنہِ دۄہ پننس شامس پننس نامہ اعمالس آمد دۄہس کیا کمووُم دۄہس کیا کوٚرُم نامہ اعمالس اندر جمع شامس چھ زینمتس نظر دیوان حرام کموا حلال کموا زینمتس نظر شامن غلطانس کوتا آو زیون کوتا کمائی کتا کر مکان کت واتنو مکانس چھ بیاک پور کرن مکانس پش کرن یتک مکان کورت مکمل یتکس مکانس چک دو خود رنگ روگن دو خود تاز تاز نو نو رنگ کرن مگر تتک مکان چھ یاد یت مکان سندرن کانی بکار نچا اولاد بکار ترے چیز کورنگ بیان یم چھ قبر تانی گسن سوچ مگر ویبقا واحدا اکوی چھ سوچ لگن زچ واپس پھیرن اولاد تی واپس مال تی واپس ویبقا واحدا اکستی چھ سوچ لگن سگئی نیک عمل اگر نماز پرمت چھت صدقو خیرات کرمت چھت اگر ماہ رمضان سنول چھت برمت اگر ذکر و اذکارن صدرودی کھوئی اگر قرآن مجید برت لول اگر سورہ مبارکن برت لول اگر سورہ ملک سک پرنول بنیومت اگر قرآن مجید سک بنیومت تعلیم کرن وول میانی جوانا یشی قبر منس سات یلی کل کنی نئی عذاب فرشتہ تی یوئی قرآن مجید یتر یون یلی یوس قرآن مجید پرن وول یلی سین کنی عذاب اتی صدق خیرات یوس خرچہ ونول فی سبیل اللہ یلی کھورو طرفی عذاب اتن تم قدم بکار یم قدم مسجد کناسک پکموت تلسا ثدی ون نظرہ بدم نظرہ اس کے یہ بکار قرآن مجید تو یہ چھن ون سانن گارن اندر موجود رودمت پڑھن گئے کتھا ون چھ یون دپن نہز یہ قرآن مجید اتا یہ تو قرآن مجید مشید مز یتنا چھس پرنے کا یہ چھس بے قدری تھا مشید مز توت پریس کا ات عظیم نعمتس چھ گھر دک یون دن قبل چھ جائے یون دن دشس چھ جائے مگر قرآن مجید چھن گھرس اندر جائے ریکارڈن چھ جائے موبائل چھ دو خود نئی نئی طرز نئی نئی قومتس یون واریہ بڑی بڑی موبائل گھرن اندر موجود مگر قرآن مجید ن گھرن اندر موجود ہوئی حدیث چھ کتاب ن گھرن اندر موجود ناو چھ اہل حدیث ناو چھ حنفی شافعی مالکی واریہ بڑی بڑی دعویٰ کرن وال مگر یہ قرآن مجید اس پر نظر دیون اچھن قرآن مجید کیا جواب دے در دربار حضرت اللہ بکیا جواب دم اللہ تعالیٰ سے دربار اسے بہائی زور پنن گھرن اندر ترو اسے زور پنن گھر کر واران شیطانس حوال
اسے گر کر شیطانس حوال ابلیسس حوال کاش ژے یہ گر کورمت رحمانس حوال کاش ژے یہ گر کورمت رحمانس حوال تیلے اوس پڑھن سورہ بقرہ تیلے اوس پڑھن آیت الکرسی تیلے اوس پڑھن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیلے اوس پڑھن لا حول ولا قوت الا باللہ ژے کورت کیا ژےٚ یہ سامان گرس اندر یُس سامان ژےٚ پگہ بکار کن ژےٚ دوٚپُتھ ول دُنیہُک بنگلہٕ بنیو أسۍ چھِ صرف دُنہِکِس بنگلس پتہٕ بہٕ چھُس نا انکار کران مکان بناونہٕ یہِ گوٚژھ آسُن وسیع آراز مکان یہ سعادت مگر یل ایمان آس یل ایمان یل اسلام آس یل گرس دین آس یل کوڑ دین آس یل نیچس دین آس پتہ اگر گر آسس وسیع نتہ ہشی کتھ دین ہچناون کوڑ گوس آسن الگ کمر نیچس گوس آسن الگ مالس ماج گوس آسن الگ کمر مہمانس گوس آسن الگ یہ کس ہچناون یہ دین ہچناون یل دین یوس پتہ ہشی کتھ اکسی کمرس من شنگتا یہ تھی گھن مگر وسیع آراز مکان رنگ روگن یہ پوز مگر ات گوس تیل دین ثہ کر تتیک گر تہ تعمیر تت کس گر خاطر تہ کر تعمیر سہ قبر تہ کر تعمیر سہ بناو سہ قبر پنن تہ بناو سہ گژھ نہ آسن چانہ خاطر حفرت من حفرت النار سہ گژھ آسن روضۃ من ریاض الجنہ سہ گژھ آسن کینسن قبر چھ پوش زن شیرے کینسن قبر چھ سیاچا کہیں گل صاحبو چانے ویرے کہیں گئی زیرے اکی گمرا شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ بار بار چت میں کرن نصیحت مگر اچھ اڑ ونان یم گئی سانی یوتن ہود نا زن چھ ٹھیکہ روٹمت اڑو چھ ٹھیکہ روٹمت یم چھ سانی یوتن چھن کیا اچھا آسان کت کران دپان یم گئی گستاخ ولین ہند زن چھ تم گری کنس شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کنس گریک سہ سارنی ہند اس مسلمان تمس ولی خدا شیخ نور الدین رحمت اللہ بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ یہ کن الگ جماعت کن یہ ہند بزرگ یہ بزرگ یہ سارنی ہند ات پہ سن جامعہ مسجد یہ سارنی ہند ات پہ مسجد سارنی ہند تت پہ بزرگان دین تہ سارنی ما کنس اکس جماعت شیخ تہد اگر کر گستاخی یہ سانس بزرگس ست گستاخی مگر یہ ٹھنک بٲگر ٲیِتھ ام کڑتھ ان بزرگ یم تہند شاید بزرگ مے ونیو رات جمعہ پہ یم گۄڈٕ سٲنۍ بزرگ ییٚلہِ ژٕ پرکھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سن سہ نمازن اندر رفع الیدین کرن قائل آمین بالجہر کرن قائل وۄنۍ ییٚلہِ ونو سہ سون بزرگ یہ مانن نہٕ میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ باقی بزرگان دین یمن سہ اس رشتہ یمن سۭتۍ کانٛہہ گستٲخی کر سۄ چھِ اسہِ سۭتۍ تہِ گستٲخی بہرحال شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپان کینسن قبر چھ پوش زن شیرے کینسن قبر چھ سیاچا کیں گئی صاحبو چانے ویرے کیں گئی زیرے اکی گمرا ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دی جو نظر میں کیا قرنام اعمال سندر جمع میں چھا پگا خطر تیاری کن نچم تیاری مسلمانوں اس تب دور سندر گزرن بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ بخاری کتاب الفتن روی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه قیامت گسن تو تنتان برپا قیامت ہین تو تنتام یو تنتان شخص آس قبر پیڑ گزرن تو قبر پیڑ نظر تران پتہ سے بیان کرن یا لیتنی مکان ہو وائی بوئی کیا جن ات قبر اندر بوئی کیا جن صاحب قبر بوئی کیا جن درامت یم دنیا یا اس فتنن یون دور
یا فتنن یم دور پرت طرفا فتن نظر گسان یہ سوئی فتن یت متعلق بیان آو کرن صبح انسان نیرن مومن حالت سندر و یمسی کافرا شام کرن مومن حالت سندر و یصبح کافرا صبح واتن یا ایمانس مقلومت سودا کرت ام ایمان مقلومت کنت آج سہل پڑ فکر تارن یل موبائل وچن مشن فکر تارن ات کیا ات کم چیز لبن یون یوتھ انسان کمنٹ کرن سی مے باسان امس ایمان سلب گسان حضرت مولوی صاحب ام کیا ون مولوی صاحب کیا ون عالم کانٛہہ تہِ ٲسۍتن یتھ جماعتس سۭتۍ تتھ جماعتس اگر حقٕچ کتھ اوس ونان یعنی کٲنٛسہِ عٲلمن دوٚپ نٮ۪ماز پرٕنۍ چھِ برحق یہِ چھنہ صحیح کتھ یورٕ چھِ کمنٹ لیکھن کران نتہٕ حظ یہِ چھُ تِژھ کمنٹ ژھٕنان کٔرِتھ أمِس مولوی صٲبس أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ یعنی عالم چھُ دپان نٮ۪ماز پٔرِو عالمن دوٚپ شرک چھُ منع یا مےٚ ہی طالبِ علمن ووٚن کم علمن تہٕ کم عملن ووٚن ہے یہِ چھُ شرک یہِ چھُ بدعت یہِ چھُ فلٲنۍ چیٖز دلٲیلو سار پتہٕ کوٚر کٲنٛسہِ کمنٹن دوٚپُن ہے تِژھ بدردا وونُن یا تمہِ انداز لیکھُن یا دوٚپُن یہِ چھُ کٲفِر ییٚمۍ کٲنٛسہِ کٲفِر ووٚن تٔمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کوٚرُکھ بیان یہِ کُفرُک فتویٰ چھُ تٔمِس پانسٕے یہِ چھُ پانسٕے لگان کٲنٛسہِ دوٚپُن یہِ چھُ مُشرِک یہِ چھُ فتویٰ پانسٕے اگر نہٕ سُہ یا لعنت کرن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ لعنت چھُ واپسی نٲزِل تۄہہِ چھا فکر تران کہ کمنٹ گژھِ گۄڈٕ وٕچھُن بہٕ کیٛاہ چھُس کران بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان مےٚ چھا پتہ بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان یہِ ما چھُ پانسٕے گۄڈٕ گوٚژھ سونٛچُن پتہٕ گوٚژھ کمنٹ اہل حدیث نوجوانن چھ میٲنۍ گزارش ییٚلہِ تہِ کمنٹ ٲسِو کٲنٛسہِ عٲلمس یا کٲنٛسہِ کران گۄڈٕ گژھِ نہٕ کرنہِ ییٚلہِ وۄنۍ کٔرِو تہِ تیٚلہِ تہِ گوٚژھ کرُن رٕژر سان تیٚلہِ تہِ گژھِ نہٕ بے ادبی لعنتُک الفاظ کفرُک الفاظ شرکُک الفاظ مشرکانہ الفاظ گژھِ نہٕ آسٕنۍ تُہنٛدٮ۪ن کمٹن اندر یہِ نَے چھُنہٕ ادبن تہِ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک کینٛہہ بہرحال پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان دی نظر یہِ چھُ فتنن ہُنٛد دور ونکن لگو تھی ہر طرف یم چیز مگر نظر دی مےٚ چھا نامہ اعمالس اندر کینٛہہ جمع کنہ بہٕ چھسا تیٲری کران کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تیٲری تھٲیِو کیازِ دۄہ چھُ یِنہٕ وول یہ چھُ مسلم صفت القیامہ کے حوالے حدیث مبارک بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چھُ تیٲری کمہِ خٲطرٕ چھِ کران یُس رۄب دپان پگہہ خٲطرٕ کٔرزِ تیٲری وٕچھ تیٲری کمہِ خٲطرٕ چھِ تیاری چھِ امی خٲطرٕ کران یقوم تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار میل یُس یہ آسمان روزنہٕ کینٛہہ اذا الشمس قورت یُس یہِ آفتاب یہِ گژھِ بے نور تارک گژھن بے نور آسمان یی چھلہِ چھلہِ والنہٕ انسان آسن کل فروش المبثوث یمن پہاڑن دونہِ پروردگار انسان آسن پن پومپرن ہند پٲٹھۍ حالت آسہِ واریاہ زیادٕ ابتر یہ آسمان روزِ نہٕ یہ زمین روزِ نہٕ کینٛہہ سورُے کر ملیا میٹ پروردگار کل من علیہا فان سورُے مکلہِ نہ روزِ یہ زمین نہ روزِ آسمان بدل زمین بدل آسمان سورُے کینٛہہ بدلایہِ پروردگار دنیاہس اندر روزِ نہٕ جبریل امین تہِ علیہ الصلوۃ والسلام کٕہٕنۍ روزِ نہٕ دنیاہس اندر تمامن کر ختم پروردگار پتہ آسہِ آفتاب کمہِ انداز آسہِ ییٚمے انداز آسہِ تہِ چھُ زانان پروردگار مگر تپش آسہِ آفتابس واریاہ زیادٕ یہِ آسہِ اکھ میل دوٗر راوی حدیث چھُ بیان کران مےٚ چھُنہٕ معلوٗم یہِ چھا مسافتُک میل کِنہٕ یہِ چھُ سرمہٕ تُج تہِ چھِ عربی پٲٹھۍ میلٕے ونان راویس چھُ اتھ اندر اختلاف یہ چھا سرمہٕ تُج ہُنٛد میل کِنہٕ یہِ چھُ مسافتُک میل ون یُسٕے میل اگر مسافتُکُے میل چھُ سُہ تہِ گوٚو نہٕ زیادٕ دوٗر اکھ میل آسہِ کُس دوٗر آفتاب پتہٕ وسہِ ٲرکھ گرم آسہِ واریاہ زیادٕ اکھ میل ییٚلہِ آفتاب آسہِ دوٗر تہٕ کوٗتاہ گرم آسہِ ٲرکھ کوٗتاہ وسہِ یہ وسہِ ٲرکھ وسنہٕ پتہٕ 7 اتھٕ بۄن پتہٕ کھژِ واپس پتہٕ رٹہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پننیو گۄناہو مُطابق
یمس یم انداز گونا تمے انداز بنہ سارخ رٹن وول کنس گوڑن تام کنس کوٹھن تام کنس تنس تام کنس سینس تام اڑن آس لگام عرق چڑن آس سر پٹ سہلاب مسلمانو اگر یسن چک بچاون پنن پان سباتن یدلیوم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ اگر یسن چک بچاون پان اندو ترٹ کیسن خوش قسمتن عرش کس سایس تل پروردگار ہم تنا یوتا اللہ تش اس النفسی اس گرم عرق مگر ات حالتس اندر ترٹ مسلم کتاب و زکات کے حوال 7 قسم کن لکن عرش کس سایس تل پروردگار اچھا زان غور کورمت بہ یمہا ات اندر تہ بہ گوس ات مز یون غور کور اس کت پہ بہ گوس آئیس افسرس مز ات لسٹس مز یون اچھس محنت کرن مارز ہمسائن رشتہ دارن مولی صوبہ زار پار مسجد نیاز درسگاہ نیاز پھلن شے نیاز ہے لسٹ گوسم کت مز یون جی پوسٹس مز گوسم ناوا نیرن پھلن پوسٹس مز گوسم ناوا نیچو گوسم پھلن پوسٹس کھسن زان چھیا یہ رودمت خیال میون نیچو گوس آسن یا بہ گوس آسن تت پوسٹس یمن کت رٹ عرش کے سایس یتچ کرسی نہ چھن زیادہ کالس پوشن واجن کی یتک ایسی شہجار تو ایسی وشنیر نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول یتک آرامک بنگلن تو آرامک بیڈ نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول مگر یمس عرش کے سایس تر رٹ پروردگار یہ سایہ چھس پوشن وول تیتس کالس حتی یگد بین الناس اگر یم 7 قسم یت حدیث مز کورک بیان پرت کان اللہ تعالیٰ سن وت اندر خرچاون وول یہ آسی پنہ صدقہ خیرات کے سایس تل حتی یگد بین الناس ہم 7 آسن توتن تام حتی یگد بینن یتس تان لکن درمیان فاصلہ کر پروردگار توتن تان رٹک پنہ عرش کے سایس تل پروردگار یم کو مقصد تھی پڑھو یم پانے میں چھنت وضاحت کر امام عادل امام عادل بادشاہ سہ شخص قلبہ معلق الی المسجد یمس سن دل آس مسجد کن اٹکت بار بار بہ گوس مسجد میں نماز پڑھن بیاکھ نماز کرواتہ نماز شباب نشا فی عبادت اللہ یم پن جوانی گزر عبادت اندر ز شخص یمن پان ون محبت اللہ تعالیٰ سن خاطر یم صدقہ کر اللہ تعالیٰ سن وات اندر دشنت کھوڑ اتس لج نہ پتہ سنو جوان یمس امیر خاندانچ کوڑ حسب نسب واجن کوڑ شکل واجن کوڑ عقل واجن کوڑ دیون پانس کن دعوت ول سے میون درواز چھیل ول بن میں سج بدکاری کرن وول یہ آس نہ طوائف یہ آس نہ سکور یس تی نظری چھو گژھن ییٚتہِ یس بازرس چوریان پھیرن ننگئی پھیرن اوڑے دعوت دیون یہ چھن سو بلکہ یہ آس خاندانی کوڑ یہ آس حسب نسب واجن کوڑ امیر گھرانچ کوڑ شکل واجن کوڑ یہ دی دعوت دپی ول میون درواز چھ یلے ژلی یور کرک نیرت انی اخاف اللہ نسے بنا دعوتس لبے کرن وول بظاہر چھ باسان یہ کیا لکٹ عملہ مگر امس عظیم سعجر امس رٹ عرش کس سایس تل پروردگار اگر پنہ خواہش کرن قربان اگر پنہ خواہش کرن خوش اگر پنہ سیمانس کرن راش عرش کس سایس تل دیز جائی پروردگار سجوان یم جوانن تاز تازن ایمان ناوسس مرصد ابن ابی مرصد ناوسس مرصد ابن ابی تاز تازن مت ایمان نبی رحمت سسمساو دپن حض میون نہ ایمان ون باز یسن فرمان بردار بان وفادار میں ونتا میں کیا کروں سگس مکۃ المکرمہ وار یہ مسلمان یار چھ مکۃ المکرمہ سندر
تم مکیو قریشو مکیو کافرو کرمت پانس نش بند تم کرتک آزاد یہ چانس ایمانس کہوٹ یہ چانس ایمانس آزمائش نیر سمیانی یارا یار وہ تدراو یہ مکۃ المکرمہ اندر پنن یمن ساتھین کرن آزاد کرن گوس دعاگ بنن یوت دو بنیوس امی انداز امس آو تمی پیڑ آلو یم پیڑ امس آلو اس دوری جاہلیت اندر یوان امس آئی جاہلیت آوازا ات پوڑ از میون نوجوان دپن از مولی صوب ببنیوس دوڑ تھون وول تی نماز پرن وول تی ذکر و اذکار تہجد مگر محض شمون دوری جاہلیت کی آواز کنن گسان بہ کیا کرت حالتس اندر محض شو بیون یم چیز بہ کیا کر آج اکثر نوجوانن یہ چیز واریاہ زیادہ رکاوٹ میانی جوانا اگر پان چھ بچاون امی عذاب نش اگر جہنم نش بچاون پنن پان اگر محشر تپش نش بچاون پنن پان اگر عرش کے سایس تل چھ روزن تو تل چھ موقع جوانی ڈجی یہ موقع یہ کے جوانی ڈج موقع پتہ مول کیا یہ ونکن موقع جوان چھ اگر یت دورس اندر پانس کرت رچ ات عالمس کورت نقار یوڑ دبتس انی اخاف اللہ سو گو کامیاب عرش کے سایس تر رٹی پروردگار آلوا دبنس انت مرصد چک سما مرصد دپن بچس بس عناق بچس چن سو خاتون یمس ست ریلیشن یمس ست زندگی سو گزارن یمس ست افیئرز اسی کشر پٹ ونو یمس ست ٹرما سی سو کت گو ژے ترووت یہ وت ژے چھُکھ نہٕ وۄنۍ ملاقات سے یوان بے پرارن ٲسٕس ژٕ چھُکھا مے نِش آمُت دروازٕ چھُ یلے میون بیڈ چھُ آز تہِ چانہِ خٲطرٕ تیار شہرِتھ تہٕ پوٗرِتھ أمۍ دوٚپُس یورٕ اِنی اخاف اللہ نہ 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 چٲنِس عالمس بننہٕ لبیک کرن وول بہٕ گژھٕ نہٕ چٲنِس اتھ عالمس اندر امہِ عالمہٕ سۭتۍ مُتٲثر مگر میون نوجوان دپن مےٚ حظ چھُے قسم کھیوٚمُت مولوی صٲب انا للہ و انا الیہ کیا وعد کشمیٖر نوجوان چھُ آز دپان مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت مےٚ چھُنہٕ حظ وعدٕ کوٚرمُت اتھ وعدس چھا أڑۍ چھِ ونان اتھ وعدس تہِ چھُ کیٛاہ اتھ تہِ چھُ کفار دیُن اتھ وعدس چھُنہٕ کفار وفار کینٛہہ یہِ چھُنہٕ وعدے یہ چھُنہٕ اتھ معاملس اندر حلالٕے اتھ کیٛاہ وعدٕ امیک وعدٕ سٲری اپُز وعدٕ امیک تمام یم تہِ اتھ معاملس اندر ژےٚ کوٚرمُت یہِ سورُے اپُز اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کفار یہِ ژھٕن یلہٕ ترٲیِتھ تہٕ واپس بچاو پان بچاو یِمو دوٚپ مےٚ چھُ قسم کٔرمٕتۍ تہٕ مےٚ چھُ کیٛاہ تانۍ کوٚرمُت یہ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ژےٚ کرُن ژےٚ چھُے بس واپس یُن تہٕ توبہٕ کرُن ژٕ گوٚوُکھ آزاد نہ آپ کو قسم کے لیے کوئی کفارہ دینا ہے نہ وعدوں کے لیے کوئی کفارہ دینا بچاو پنن پان یہ واپس امہِ عالمہٕ نِش أمۍ دوٚپنس اِنی اخاف اللہ مےٚ چھُے خوف رۄبہٕ سُنٛد بہٕ یِمہٕ نہٕ چٲنِس عالمس اندر واپس دوٚپنس اگر نہٕ آوُکھ واپس مےٚ وٕچھُکھ ژٕ کیٛاہ کٲم کران یمن مسلمان قٲدٮ۪ن چھُکھ آزاد کران بہٕ کرکھے بیدار مکٕکۍ کفار بہٕ دیاناوے سزا بہٕ لایِناوے بہٕ مارناوتھ بہٕ زالناوتھ بہٕ تھاوناوتھ بنٛد دوٚپنس یہِ خۄش گژھی تہِ کر مےٚ چھُ سورُے برداش مگر مےٚ چھُنہٕ برداش پننِس ایمانس داغ دیُن یہِ داغ چھُنہٕ لۄکُٹ داغا کینٛہہ وہی جوان ہے علامہ اقبالن کٔر یتھ تعریٖف رحمتہ اللہ علیہ دپن وہی جوان ہے قبیلے کی قطارہ جوانی جس کی ہے بیدار ضرب ہے کاری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کن شائی سہوت آسد یہ کس معصوم عن الخطا کس چھا کہاں ہے کہ دعویٰ کرے
خطا تہ ہیکس ٲسِتھ مگر یس تم محنت چھ اوورآل کرم سہ سرہانس لائق سہ واریاہ زیادہ اپریشیبل واریاہ زیادہ اپریشیبل یس تم کام کرم سہ واریاہ زیادہ ییٚلہِ سُہ لندن گو نا پڑھنے ییٚلہِ لندن ژٕ آز چھُکھ ناو بوزان کشمیٖر نوجوان چھُ ناو بوٗزِتھ مےٚ کٔرۍزیو معاف مےٚ ؤنِو پٔتمہِ لٹہِ تہِ ییٚلہِ اسلام آباد چھُنہ وسان کتیُک رامپورُک نوجوان دپان نہ حظ مےٚ نٔے پتہٕ ایمانٕے دریو نہٕ کتہِ اسلام آباد چھنہٕ کتھٕے نہ اسلام آباد اتہِ چھُنہٕ أمِس ایمان سلامت روٗد دپان بہٕ گوٚژھ نا سینٹرل یُن تاز پتہٕ انہِ مےٚ پتہٕ ژھٕنۍ مےٚ داڑِ تھوڑا ژھوٚٹٕے کٔرِتھ اتھ حظ روٗد نہٕ پتہٕ سیزرا وۄنۍ ییٚلہِ سری نگر وژھ أمِس چھُ ڈُلہٕ گژھان پانے دپان نہ حظ پتہٕ روٗد سا بہٕ حٲلے دِس تہِ کُنہِ سری نگر تۄہہِ چھا فکرِ تران مخالفت گٔے پننہِ جایہِ البتہ انسانس پز وٕچھُن بہٕ کٔمِس چھُس مخالفت علامہ اقبال چھُ لندن گژھان لندن ییٚلہِ لندن ووت پرنہٕ خٲطرٕ یُس نہٕ ان پڑھ کینٛہہ یہِ اوس زبردست پڑیٖن أمۍ چھُ لندن پوٚرمُت ییٚلہِ لندن وٕچھُن اتہِ ووٚنُن لندنہٕ ژٔجِس کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ دپن زمستانے ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی زمستانے ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی نگر نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی چل لکڑ کت میانی جوان دپن یس لندنک ہوا اوس تیوت تیز زمستانے ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی یعنی اس تک بہرا روی بہائی ہند ہوا اوس سہ ہیکہ میٲنِس ایمانس ٹکڑٕ ٹکڑٕ کٔرِتھ تیٚلہِ کٔمۍ بچونس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل مگر نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی مےٚ ترٛوو نہٕ تتہِ تہِ تہجد دپان لندن تہِ ترٛوو نہٕ مےٚ تہجد دوٚپنس مٲلۍ علامہ اقبال کیٛاہ چھُکھ کران دوٚپُن قرآن پران قرآن چھُس دپان سُہ قرآن پر تِتھٕے پٲٹھۍ زن چھُ نٲزِل گژھان دپان پتہٕ ییٚلہِ قرآن اوس تلاوت کران پتہٕ اوس قرآن پیوان تاپس تھاوُن تیوٗت اوس ودان علامہ اقبال رحمتہ اللہ بہرحال یتھن غلط آسہِ گوٚمُت تتھن ونو البتہ یتھن تِم صحیح آسہِ تتھن تہِ کروس نہٕ مخالفت نہ نہ أسۍ چھِنہٕ شوٗبان سان یُس ییٚمہِ دُنیا درٛاو أسۍ کیازِ کروس مخالفت اللہ تعالیٰ کرنس یِم یتھن خطا آسٮ۪س کوٚرمُت تتھ کرنس معاف پروردگار یہِ رٕژر کوٚرُن تتھ دِژٮ۪س اجر عظیٖم پروردگار بہرحال یہ کرن بیان وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا جوانی جس کی ہے بے داغ ضرب ہے یہ نہ چرسک داغ دکھ جوانی نہ شرابک داغ دکھ جوانی یہ نا پتہ چھن پنن یہ قبیل تہ ایکسپٹ کرن پنن بستی ایکسپٹ کرن اکلٹ ووت یہ عزت اکلٹ ووت یہ وقار پتہ چھن کانٛہہ رٹان پتہ چھُ مول موج تہ دُتکار واللہ پانس کر رٲچھ مکر شراب کی بُزِ پنن جوانی مکر چرس بُزِ پنن جوانی مکر غلط کٲری ہنز بُزِ پنن جوانی پنن یہ عزت یہ لے واریاہ زیادٕ قۭمتی اتھ چھُ واریاہ زیادٕ قۭمت پنن عزت راو راو پنن گرکن نشن پنس محلس نشن پنس علاقس نشن علامہ اقبال دپان تی دپان سُے جوان چھُ قبیلُک آسان چشمن ہُنٛد گاش تارُک ییٚمہِ سٕنٛز جوانی بے داغ تہِ کیٛاہ گوٚو اگر ژےٚ رامپورُک کانٛہہ نوجوان آسی دیٖن صٲبُن لڑکہٕ آسی پتہٕ اگر ژےٚ اسلام آباد کانٛہہ دپی ہے پھلٲنۍ نوجوان شکیل صٲب مثال محسن صٲب رفیق صٲب بلال صٲب مےٚ ون تہٕ اتھ کیٛاہ چھِ ونان زانہِ نا تل سا کُس کُس ہے ذمہٕ سٲری ہن نہ ذہن سُہ حظ سون ہمساے حظ لڑکہٕ سونُے وۄنۍ زن دپنے کانٛہہ اللہ بچٲیِن چرسی اگر مول تہِ آسٮ۪س اسلام آباد ذمہٕ ہیٚیس نہٕ کینٛہہ دپان حظ بہٕ نہ حظ زانٕے آسہِ تٔتی کانٛہہ بہٕ زانن نہٕ پان بچاو پننس اتھ عزتس کر رٲچھ دپنس یہِ ژےٚ خۄش گژھی تہِ کر مگر بہٕ واپس چانہِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِمہٕ نہٕ عیانات بہٕ یِمہٕ نہٕ واپس بہٕ کرٕ ہے بے دپنس کر بے دار یہ سزا دن بکنس چھُ قبوٗل مگر داغ دِم نہٕ جوانی امہِ کٔر یِم بیدار دپان ٲٹھ شخص لاڑے پت بہادر اشخاص لاڑے پت بلند و بالا جسارت لاڑے ٲٹھ نفر پت یہ چھُ دوان تہٕ أکِس شٲروٗد أکِس گۄپھِ کُن ژوٗرِ بالس کُن ژوٗرِ سایڈس کُن ژوٗرِ یِمن گوٚو یمن آو نہٕ نظرِ یِم چھِ ژھانڈان اورٕ یورٕ تہٕ بول براتٕچ پیٚیکھ ضروٗرت پیشابٕچ پیٚیکھ ضروٗرت تہٕ یِمن لوگ پیشاب کرُن امِچ چھیٖنٹہٕ ہیژن یِنہِ چھِکہٕ ہیژن یِنہِ أمِس
مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کرن بیان یتھی چیٹے سنین امس نوجوانس فعاما عنہم اجمعین یمن آٹھونی گو چشمن گاشی نیون پروردگار یمن چشمن گو آٹھونی گو نابین کرن پروردگار یس جوان پنن جوانی یسن بچاون تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمۍ سٕنٛدِس تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمِس عذاب تہٕ عذاب تکلیٖف واتنٲیِتھ أمِس چھُ رٲچھ کرن وول ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ آز تہِ کر رۄب ژےٚ مےٚ وعدٕ بہٕ فرموٗدے محمدُر ترٛٮ۪ن شخصن چھُ وعدٕ کرن پروردگار یمن چھُ معاوِن و مددگار پروردگار ترٛٮ۪ن شخصن چھُ معاوِن و مددگار پروردگار تمس غلامس یس دپان بہ کرہا پان آزاد تمس قرض دارس یس دپان بہ والا قرض نکھ تمس جوانس یس دپان مین جوانی گز داغ نش بچن بہ کرہا نکاح امس چھ آز تہ معاون و مددگار پروردگار یہ فرمووی محمد رسول اللہ امس جوانس کورک بیان امس چھ کس معاون و مددگار امس رب معاون و مددگار یہ ترین شخصن متعلق اخ تمو مز یہ جوان یمس نکھچ خواہش کیا چھس نکھچ خواہش میون کردار گوس بچن بہ گوسس نہ داغدار گسن امس معاون و مددگار پروردگار ژےٚ کۭژاہ قدر میانہِ جوان ژےٚ کوٗتاہ مقام میانہِ جوان ژےٚ چھُے معاون و مددگار پروردگار بچاؤ پنن پان یہ واپس عرش کے سایس تل دی جائے پروردگار عرش کے سایس تل رٹی پروردگار ان پنن جوانی کرک تمن وطن اندر ضائع ان پگہ جواب آسین در دربار حضرت اللہ ان شبابہ فیما ابلا جوانی کتراو راوت ات متعلق کری سوال پروردگار مل مفلس مفلس کس المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع مفلس گوس یمس نہ مال متا یمس نہ دینار درہم تیاری کرم خاطر دبک نانا میان یارو ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة بج ترے عمل اگو ایمان بیگو حج یم زترائیت چھ ترے عمل یمائی اگو نماز بیگئی روز تو بیگو زکاة یمائی ترے عمل آسن برابر مکمل ایمان پتا سز نماز تو مکمل زکاة تو مکمل سیام تو مکمل مگر قد شتم هذا وقد فادا وأكل مال هذا کسی چپات جوانی لبی تراو ٹاس لب چن پتھر اما یہ کیا کرن یہ کیا میں ونن اوڑیو چھناز واریاں نوجوان فیس بکس پہ گمت باور اور چھ کلن والن ٹاس سیری پروردگار دین نجات پنس پانس ازا دیون یہ کم کر بیان یہ نہیں کرن یہ نہیں کام بھی عقل تے کرن یہ نہیں باور انسان تے کرن کلس سیری والن پانس کانگڑے والن اس کد مصیبت اس لگی اس چھ ساڑن شیر یہ قوم شین ژھانڈنہ درامت رود ژھانڈنہ درامت یمیک نوجوان کیا کرن کنہ والن پانس سیر والن پانس پھل دمن دٲرِتھ دیوار یہ حالت سر اللہ تعالیٰ کرن سان نوجوان نسلک ہدایت سان نوجوان نسلک ہدایت سان کور نسلک ہدایت سان اولاد نسلک ہدایت آمین یا رب العالمین جوانی یہ آسان نادانی مگر بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمس نوجوانس پہ تعجب کرن پروردگار یس جوان مگر نادانی آسان یعنی سہ جوانی مز تہ آسان بیدار نہ مے موت ست ملاقات یم تہ نوجوان اس سہ بیدار نوجوان یہ ما کور بس اوتر تہ ون اس دپ ولی خدائی گئی کم یمن استان بنائت یہ تم یوت ولی خدا یمن استان بنائت کی تم ولی خدا نعوذ باللہ
پتہ گئی یہ کتھا یمن درا یم دنیا اللہ تعالیٰ کرنک سارنی مغفرت یمن استان چھ تمن تہ کرن مغفرت یمن استان تمن تہ کرن مغفرت پروردگار درجاتن کرنک بلندی پروردگار پتہ میں سوال زندہ اندر چھ ہکان ولی خدا ٲسِتھ ہاں زندہ اندر ہے ولی خدا ٲسِتھ کشیر اندر چھن باز زندہ اندر ہے ٲسِتھ کا زندہ اندر کیسے ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ سُے چھُ مہرن سُے چھُ آسان ولی یہ چھُ زندہ اندرٕے گۄڈنیٚتھ آسان زندہ ولی خدایَن کرنہٕ کشیر ہٕنٛدیو قدرا نہ نہ زندہ ولی خدایَن گٔے نہٕ ییٚتہِ قدر تم بچنٲیِکھ تمن دِتِکھ چوب تمن پجکھ لیٚکہٕ تمن سیدے پتہٕ زندن سیدے سارنٕے پتہٕ شیخ نور الدین رحمتہ اللہ علیہ زندن چھِنہٕ ییٚتہِ تراوان زندن چھِنہٕ ییٚتہِ ولی خداے مانان زندہ مٲنِو زندہ ولی خدایَن کٔرِو قدر زندہ ولی خداے گٔے تم نوجوان یم وٕنکٮ۪ن یتھ جوٲنی اندر تہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ دٲڑ نہ یہِ چھا لۄکُٹ ژےٚ باسان أمۍ سُنٛد یہِ سُنت مبارک گۄڈٕ ہیوٚر یزار پتہٕ چھُس دپان کانٛہہ اے خاندر دماے بن کوڑ دماے مگر ژےٚ چھے تھوڑا یہوے دٲڑ زیٖٹھ پمژن تہٕ ژھوٚٹ کٔرِتھ واللہ اور کرنٲیِکھ واریاہ ژھٔٹۍ واریاہ نوجوان کاسنٲیِکھ دٲڑ پتہٕ بنیووُکھ نکاح تیٖتِس کالس نکاح بنیو نہٕ یہوے قوم چھِ دپان روٗد کیٛازِ چھُنہٕ پیوان تہٕ شیٖن کیٛازِ چھُنہٕ یُس نوجوانس دٲڑ کاسناے پتہٕ کیٛاہ حالت آسہِ یُس نٮ۪ماز تراوناے بانگ تراوناے نوجوانس پتہٕ دپٮ۪س اتے کرو خاندر ات کیا کرکھ سا ایکسپیکٹ یمن نوجوانن کٔرِو قدر ییٚتہِ کٔرٕکھ چرسس قدر پھُکی ژورن قدر ہاں رۄپیہِ والٮ۪ن قدر ییٚمِس دیندارس چھنہٕ قدرا یِم چھُنہٕ ویلوا کینٛہہ معاشرس اندر یمنٕے کٔرِو قدر یمنٕے نوجوان یم نٮ۪مازِ گُزار چھُو یم بانگ چھُو پران یم نٮ۪ماز چھُو پرناوان یتھ دورس اندر یم پنُن رویہِ مُبارک چھُو سجٲیِتھ تٔتھۍ رویہِ مُبارکس سۭتۍ یمن کٔرِو قدر چھُ مقام تہٕ مرتبہ مگر امہِ آسہِ کٲنٛسہِ لگٲمٕژ جوٲنی زورس اندر ٹاپ کٲنٛسہِ پٔرمٕژ لیکھ مال کھیوٚمُت تھپھ دِژمٕژ لُٹیر بنیومُت اور امہِ پتہٕ یِیَس بیان کرنہٕ ؤلِو سا دعوے دارو نِیِو أمۍ سٕنٛز عملہ نِیِو نٮ۪ماز تہِ نِیِو زکات تہِ نِیِو روزٕ تہِ مۄکلٲیِو سورُے عمل مۄکلن مگر گۄناہ مۄکلن نہٕ دعوے دار مۄکلن نہٕ ترٲیِو سا گۄناہ وۄنۍ ترٛایِن یِم گۄناہ یتن اتن تانۍ عملن ہُنٛد پہاڑ اوس کھڑا اتن گژھِ وۄنۍ گۄناہن ہُنٛد پہاڑ کھڑا ثُمَّ طُرِحَتْ فِی النَّارِ نِیِو نہٕ بُتھِ کھڑِ جہنمس عملہٕ ٲسِتھ گژھِ کھسار عملہٕ ٲسِتھ گژھِ کھسار امہِ دۄہ خٲطرٕ کٔرِو تیٲری کیازِ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ جنت چھُنہٕ زیادٕ دوٗر یوٗتاہ تۄہہِ پننہِ بوٗٹُک تسمیا دوٗر یُتُے چھُ جنت دوٗر یعنی اعمال چھِ تِم یُتُے چھُنہٕ یوٗتاہ زیادٕ دوٗر چھُنہٕ جنت اور وَنَارُ مِثْلُ ذَلِكَ مگر نار تہِ چھُ یُتُے دوٗر تِم اعمال کٔرِو یِم واتناونو جنتس تام اگر نہٕ کٔرِو تیٚلہِ واتناونو جہنمس تام بخاری کتاب رقاق کے حوالے حدیث مبارک جنت چھُنہٕ زیادٕ دوٗر جنت بنیو زینن وال جنتس بنیو قدر کرن وال اگر نہ جنتس بنیو قدر کرن وال تیل چھو یارو مسلمانو تیل بوزوان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دپن كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دربارس اندر مجلس آرایاس آواز گئی آواز گسن پتن کرک بیان تدرون ما هذا یارو تۄہہِ چھا معلوم یہ کیا آواز گئی یہ آواز بوزو یہ کیا آواز تۄہہِ چھا معلوم دوٚپُکھ اللہ و رسولہ عالم بہتر زانن پروردگار بیٚیہِ تُہنٛدِ زانراونہٕ سۭتۍ زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو فقلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو هذا حجر یس کنیا یس آز برونٹ 7 وری آئی جہنم کی گلی پیٹ تراون از گئی 7 وری یہ ووت سکس تام ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ات سکس مز آسن منافق 7 وری لگ کنی کت پڑ واتنس نہ کنی کے ٹائم چھ لگن اگر 10 پورو پیٹ تراون ات چھ سیکنڈ تہ لگن
7 وری لگ کن کت واتنس ژکس مز واتنس یہ جہنم گہرائی کرمز بیان محمد کیا تپش امیک نار کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من النار جہنم یہ 7 حصہ یتک نار جہنمک 7 حصہ یعنی 7 حصہ تراو اک سائڈ پتہ 7 حصہ کس یہ نار کن 7 حصہ نہ کتھے یلی ون 7 حصہ آسن برابر تو یہ کیا ٹنگلس سے بڑھن زیر کرنس ٹنگلس سے اتھ لگنا یم اتھ ختم کورمت یہ ون یتھ 7 حصہ یہ گو جہنم تمیک 7 حصہ کورمت بیان محمد رسول اللہ جہنمس کنٹرول کرن وال فرشت یون تعداد کورک بیان 4 ارب 90 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ فرشت جہنمس کیا کنٹرول کرت ماسن یم یل ترائن یم تم واریہ زیادہ سخت گلا آیت مبارکہ شداد علی سو آیت مبارکہ قرآن یم آسان واریہ زیادہ متشدد تو واریہ زیادہ سخت اگر یمن نشن بچنچ باتھا یم ترائن انسانس یل کی بہرحال نہ آسن یم نافرمان مسلمانو ام نش پن پان امی خاطر رب دپان تیاری کر امی خاطر قرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها دہ ووت آیت مبارکہ کر تلاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ سا وات یومئذ تحدث اخبارها یم دہ زمین پنہ خبر کڑ یارن کورک بیان یارو اتدرون ما اخبارها تو معلوم یم کم خبر آسان یم زمین نبر کڑ امہ دہ یم کم خبر آسان تو معلوم یم کور بیان قالوا اللہ و رسول عالم بہتر زانن پروردگار تہندے زانہ راون زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں یارو فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد یم آسان تم خبر یم زمین آسان کیچ کرم زمین سکین کرن پریت کنس انسان زمین کرن سکین پریت عمل سکین گسن یتن یس عمل آسن کرمز بدکاری آسن کرمز بدل کان چیز آسن کورمت امیک ویڈیوگرافی موجود یہ کہ یم خبر نبر عرش مجید کیا فلان دو گوئی مے پہ فلان کام کرن وول بنان زمین تے گواہ زمین تی گواہی یہ کڑیم خبر نبر یتن یس عمل آست کرمز یہ تو یوت نکیا یہ سدو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون نم ادن پانے گواہی کھور دن پانے گا جسمک اعضاء دن پانے گواہی چلنچ بات آسن کے انکار کرنچ بات آسن کے مکرنچ بات آسن کے بلکہ اکس اعزاز جانائی گواہی ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب دپن امی خاطر ولتنظر نفس ما قدمت لغد پریت کا انسان دیو نظر میں چھزا جانا تیار سم بنو دنیا کو یت مکان تن بنائیم محل خانیوت دو تم یا بالاس پیٹ پتہ سم دو بالاس پیٹ یعنی آخری ٹائم آسان ووتن اتی پیون پایس یہ ون پت مشی تیتس کالس آسان دپان ون چھم نیچی سندس نیچیس مکان ون چھم اکوئی تمنا یمس نیچی سندس نیچیس گسم کن شے سزرا گسن بس پت مرہا شوہل پت مرہا پتل تمس تہ کرن پتہ دپان ون چھم ام سن بچہ وچھان ون بس پتہ حض مرہا شوہل یہ چھن شوہل ماران امس ماران تہ آسان یسی فکر بنائیم محل خانیوت دو تم میں بالاس پیٹ میں چھن یاد میں آخر کیا چھ ٹھکانا یہ کیا سپدوں میں چھن یاد میں آخر کیا چھ ٹھکانا یہ کیا سپدوں
بکس بت دم خدایس کن رسولس کن قیامت دو کیازِ قرآن میں نسگرس اندر چھ بیگانہ یہ کیا سپدوم بزن کرا تے سوال تل سا کنس مالس دپو ون سا اے یس یہ کتاب پتھر چھ یتن یہ کس یہ گئی میانس نیچوی سن میٹرک حساب ہاں یا میتھ انگلش دپس یہ قرآن مجید یہ سپارہ ہیکہ کڑت کن شے سورہ یاسین ہیکہ کڑت دپان بہ نا ان پڑھ مے کت پتہ قرآن میں نسگرس اندر چھ بیگانہ یہ کیا سپدوم یہ واپر چانس گرس مز اتھ انگلشس اصل مقام انگلش زانک امیک ژے لیسن تہ معلوم میتھمیٹکس لیسن تہ معلوم فزکس ریفرنس تہ پرزناون کیمسٹری ریفرنس تہ پرزناون مگر سورے بقرہ ہیکھ نہ کڑت نہ کیا ہیکھ نہ کڑت ژٕ ہیکھ نہ کڑتھٕے سورہ یونس ژٕ ہیکھ نہ سورہ کہف کڑتھٕے یہ کیا دلیل قرآن میں نسگرس اندر چھ بیگانہ یہ کیا سپدوم کاش ژےٚ یہ پننس ژٮ۪تس پومُت زا مےٚ چھُ پگہہ حساب دیُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مےٚ چھُ جواب دیُن تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ یہ حالت سانٮ۪ن گرن تیٚلہِ آسہِ ہا سانٮ۪ن گرن اندر قرآنٕے یوت اتہ آسہِ ہا صبحن تہِ تلاوت گژھان تہٕ شامن تہِ تلاوت نہ چھِ صبحنٕے تلاوت گژھان نہ چھِ شامنٕے تلاوت نہ چھِ صبحنٕے نٮ۪ماز یِوان پرنہٕ نہ چھِ شامنٕے نٮ۪ماز پرنہٕ ییٚلہِ وۄنۍ پرِ تہِ کانٛہہ گرُک زیُٹھا یورٕ گژھان دپان بتہٕ پھولا چھا تیار تہٕ وتھان تہٕ شۄنٛگان مےٚ چھُ صبحن سُلی وۄتھُن عیالس پرژھُن نہٕ زانٛہہ نٮ۪ماز پڑوا کِنہٕ نہ پڑو مسلمانو جواب چھ دیون اللہ تعالیٰ سن دربار اگر یسن چھک پنن پان بچاون تیل کر تم اعمال یم اعمال کریں بیان ربن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھ ممکن سما ہے کہ کائنات سندر کامیاب گژھِتھ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یم سا پانا پنن پان یمن اندر تھایک یہ بیان کورک یخرج عنکم من النار محشر گژھِ برپا مادان آسہِ برپا محشرک جہنم اندر نیرِ گردن اخ نیرِ جہنم اندر بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو عینان تبصران امس آسن زچ آسہِ وچھن اد گردن آسن زچ آسہِ وچھن واذنان تسمعان امس آسن کنزے آسہِ بوزان ولسان ینطق امس آسہِ زبان آسہِ کلام کران ترمذی ابواب صفت جہنم امد کورُکھ بیان یقول یہ ون انی وکلت بثلاثۃ بچس ترین پہ آمز مسلط کرن بچس ترین اشخاصن پہ مسلط آمز کرن بکل جبار عنید پرت کنس جبر کرن ولس نافرمان سن خاطر چھس بہ آمز تراون اہند خاطر امس پہ مسلط کرن وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس دست دراز کران یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس منگن وول بنان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس حاجت روا مشکل کشا زانان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس اولاد منگان یس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ اوس حاجت روا زانان ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ نوکری ژھانڈان روٗد ژھانڈان شیٖن ژھانڈان اس ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ شیٖن آسہِ ژھانڈان روٗد آسہِ ژھانڈان یا تاپھ آسہِ ژھانڈان اللہ تعالیٰ ورٲے ییٚمۍ تہِ ربس ورٲے بدل کٲنٛسہِ برونٛٹھ کنہِ آسہِ دست دراز کوٚرمُت أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھس بہٕ مُسلط کرن آمٕژ وبالمصورین بیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ یِم تصویٖر بناون وٲلۍ یِم مصور کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا سوچان آز اس ما چھُ یمن شاین ما یس ناو کُنہِ جایہِ چون تہٕ میون گوٚژھ آسُن پروردگارس سون ناو یِن تِمن اندر یمن ژٕ عرشہِ کِس سایس تل رٹکھ یمن ژٕ جنتس اندر جاے دِکھ
یمن تو جنت الفردوس اندر جائے یہ گھس آسن ژےٚ تہٕ مےٚ شوق تڑپ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ دُنیٲیی طور چھِ آز تڑپ مےٚ گوٚژھ آسُن واریاہ تھوٚد پوسٹ مےٚ گوٚژھ آسُن فلٲنۍ چیٖز مےٚ گوٚژھ آسُن فلٲنۍ چیٖز یہِ گژھِ تڑپ آسٕنۍ مےٚ گوٚژھ آخرتس انٛدر اَمہِ چیٖز تُہۍ چھِو وٕچھان صحابن ہٕنٛز زندگی تِم کیٛاہ گژھِ آسان تِمن اوس کم آسان پلو لٲگِتھ ہفتس منٛز اوس تِم اکہِ لٹہِ سُے چھلان تہٕ پتہٕ سُے لاگان اوے بیان کرنہٕ جمعہ دۄہ ٲسۍزیو سران ضروٗری غسل بیٚیہِ ٲسۍزیو پلو کیٛاہ لاگان چھٔلِتھ لاگان صحابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن اوس آسان سُے پوشاک تمن ٲس نہٕ یہِ فکرٕے پوشاک ہُہ چیٖز یہِ چیٖز منع چھُنہ اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز جان پوشاک لاگُن اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ البتہ تِم ٲسۍ نہٕ یِمن چیٖزن سنان تِم ٲسۍ دپان اسہِ گوٚژھ ناو لیکھُن پروردگار یِمنٕے اندر تِمن ٲس یِہے فکر آسان دۄہس تہٕ راتس تتہِ ییٚلہِ سُہ یار اوس تیٖر رچھان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہِ رُکیو أکِس جایہِ أمِس دوٚپُن أمِس نوجوانس ول کھےٚ اسہِ سۭتۍ کر تنوُن ول اسہِ سۭتۍ کر أمۍ نوجوان دوٚپُس اِنی صایمُن بہٕ چھُس روزدر بہٕ چھُس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گوٚو زبردست پریشان دوٚپُن ییٖژاہ چھِ تٔپِش مکٕچ ییٖژ چھِ گرمی یہِ چھِ اتھ اندر تہِ روزدر یِتھِس گرمس اندر روزدر بہرحال تہٕ یِمو کھیوٚو دوٚپُن وۄنۍ کروس آزمٲیشا وٕچھو چھا نیریا آزمٲیشہِ برابر نظرا دِمہوس دوٚپنس یارس تیرو منٛز دِتن اکھ تیرا تیرو منٛز دِن اکھ تیر دوٚپنس بہٕ چھُس نہٕ مٲلِک بہٕ چھُس نہٕ اتھ مٲلِک کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ امانت اتھ چھُ مٲلِک بدل بہٕ چھُس رچھن وول نہ زِ تٔمِس کتہِ چھے مٲلِکس پتہ دِ ژٕ بہٕ دِمے ژےٚ تہِ أڑہن ماز ہن افتیارس کِژ دِ ژٕ تیٖورا ولہٕ سہلٕے چھُ تٔمِس چھنہٕ پتہ دپس سُہ نیوٗ رامہٕ ہُنٛد نیوٗ فلٲنۍ یہِ گوٚو ییٚلہِ أمۍ یہِ بوٗز دوٚپنس عین اللہ عین اللہ یِتُے یوت نہٕ یِہوے کرٛٮ۪کھ دِوان دِوان ژوٚل واپس اندر واپس ژوٚل یِہوے چھُ کرٛٮ۪کھ دِوان عین اللہ عین اللہ ژٕ چھُکھ دپان مٲلِک چھُنہٕ وٕچھنُے مگر کتہِ چھُ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ رۄب چھُ نہ وٕچھن وول رۄبٕے وٕچھان چھُ بہٕ کٔمِس تھاو کھٲٹِتھ بہرحال عبداللہ بن عمر لاڈیو پتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوٚپُن ہے یُتھ نوجوان گوٚژھ نہٕ مُتقی تہٕ پرہیزگار غلام آسُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ نہٕ غلام آسُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ آزاد آسُن پتہٕ لاریو اتہِ کوٚرُن معلوٗم ییٚمہِ قٕسمُک نوجوان لاریو یپٲرۍ اہن سا لاریو وۄنۍ یہِ کُس یہِ کوٚت گوٚو فلٲنۍ جایہِ تہٕ لوٚبُن أہنٛدِس مٲلِکس دوٚپُن غلام ما کٕنکھ تٔمۍ دوٚپنس آ ییٖتِس دینارو درہمن أتی تُلنس دینارو درہم کرنس حوالہٕ یہِ کوٚرُن آزاد یہِ کوٚرُن آزاد یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ اَمہِ پتہٕ دوٚپنس یُس أمِس جب اوسُے ژےٚ رچھنہٕ خٲطرٕ اتھ ووٚن قۭمتھ امیُک قۭمتھ تہِ ووٚننس قۭمتھ کوٚرنس ادا أمِس نوجوانس کوٚرُن بیان دوٚپنس گژھ وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ غلام وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ تیٖر رچھن وول وۄنۍ چھُکھ ژٕ تیٖرن ہُنٛد مٲلِک گژھ تیٖر تہِ گٔیی ژےٚ گژھ تیٖر تہِ گٔیی وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَخرَج لَهُ مَخرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِب ژٕ مہ بر پرواے اللہ تعالیٰ چھُ کھیٛاوناوان وول چاناوان دِنہٕ وول یہِ چھُ تٔمِس پانس تام وۄپہِ سماعی رِزقُکُم وما ژٕ مہ گژھ پریشان اگر ژٕ کردار پنُن بچاوکھ اللہ تعالیٰ چھُ مٹہِ چون کھیٛاوناوان چاناوان رۄبس چھُ مٹہِ چون مقام تہٕ مرتب ژٕ کیٛازِ گژھکھ پریشان أمِس نوجوانس وول عزتُک دستار پروردگار ؤنِن سانٮ۪ن جوانن تہِ عزتُک دستار پروردگار سانٮ۪ن بُزرگن تہِ عزتُک دستار پروردگار سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن کٔرِنۍ عزتس حفاظت پروردگار رۄبا وننس بوزنس سۭتۍ سۭتۍ عمل کرنُک توفیق سانٮ۪ن کبیٖر صغیٖر گۄنہن کر مغفرت سٲنۍ خطا کر معاف جٲیز حاجات کر روا مُشکلات کر دوٗر غم تہٕ پریشٲنی کر دوٗر پروردگار عالمیٖن یِم بٮ۪مار تِمن کر شفا ہسپتال کٮ۪ن بٮ۪مارن شفا لا علاج بٮ۪مارن شفا پروردگار عالمیٖن یِمن تہِ یِم جٲیز حاجات تِمن کر شفا پروردگار تِمن